Ni muri kano kanya ngira ngo twerekeze gatoya mu gihugu cy'u Burundi hamaze kugwa impunzi z'abanyekongo zirenga 100 muri rusange. Ni inkuru isohotse mu kanya gatoya rwose ivuga ko abanyekongo barenga 100 bamaze kugwa mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi twari tubukiriye kugenda tuyisesengura ngo turebere hamwe uko gahunda zitwaye. Ubu ngubu tubonye rero tugomba guhita tuza kuyibagezaho kugira ngo tujye tugenda updatinga 5 kuri 5 ku gahunda zitwaye, cyane cyane rwose ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byose biregerana n'intambara yahuje Alliance Fleuve Congo M23 ndetse n'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC, ariko kandi n'abafatanyabikorwa bacyo barimo Wazalendo, FDLR ndetse n'abasirikare mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Ni ku munsi w'ejo nibwo twari twabatangarije ko abasirikare barenga 1790 n'abangahe bose baburiwe irengero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko kandi byose bikagendana nuko n'ubundi Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikomeje kugenda ishotora Alliance Fleuve Congo M23, igakomeza no kugenda isaba inkunga z'amahanga. Muri izo nkunga rero harimo n'amasezerano akomeye cyane yagiranye na Evariste Ndayishimiye, byose bikagendana no kohereza imbonera ndetse n'abasirikare b'u Burundi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bakomeze guhangana na FCM23. Imirwano yabaye mu ntangiriro z'Ukuboza mu mwaka wa 2025 yasize impunzi z'abanyekongo nyinshi cyane zihungiye mu Burundi, izindi zihungira mu Rwanda, ariko kandi mu zahungiye mu Burundi harimo n'imitwe ya Wazalendo, FDLR ndetse n'impunzi z'abaturage basanzwe b'abasivili b'abanyekongo muri rusange. Ngubwo rero Alliance Fleuve Congo M23 yasabye igihugu cy'u Burundi kenshi cyane ko rwose cyari kura bano banyekongo bagataha mu gihugu cyabo, kubera ko rwose bica FCM23 iri kugenzura birimo umutekano. Ibyo byose Leta y'u Burundi yagiye ikomeza kugenda yica amatwi kenshi gashoboka. Ubu rero byamaze gutangazwa ko rwose benshi bakomeje kugenda bahazaharira, abandi bakasiga ubuzima ku rwego rukomeye cyane. Ndi kugira ngo nizimbye mu magambo mbinjize muri iyi nkuru ku buryo burambuye, muraza ko muri kubiro hasi handitse subscribe na makuru menshi cyane muzakomeza kugenda mubonera ku gihe. Umuryango CPCC uharanira amahoro ndetse n'umubano mwiza w'abaturage watangaje ko impunzi 105 z'abanyekongo zimaze gupfira mu nkambi zo mu Burundi mu byumweru bibiri bishize, biturutse ahanini cyane kubura kw'ibiribwa ndetse n'ubuvuzi muri icyo gihugu cy'u Burundi kidashoboye kubakira ndetse no kubitaho. Ku wa gatanu Mutarama mu mwaka wa 2026 umuyobozi w'uyu muryango yitwa Hadi Byamasu yatangarije Radio Okapi ko hari impunzi zagabweho ibitero n'abagizi ba nabi ubwo zari ziri mu nkambi zo mu Burundi zihasiga ubuzima. Ati ikibazo giteye ubwoba, twabaze impfu zirenga 105 mu nkambi zitandukanye mu Burundi zatewe no kubura aho kurara heza, kubura ubuvuzi ndetse no kubura ubutabazi. Bamwe muri bo banatewe n'abari bitwaje intwaro, amacumu ndetse n'ibyuma bityaye, ubundi barabica ku rwego rukomeye cyane. Mu gihugu cy'u Burundi ubwicanyi bukomeje kugwira cyane cyane rwose ku banyekongo ku rwego rukomeye cyane, ariko kandi abakomeza kwibasirwa n'ubundi bano banyekongo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'igiswahili bo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi mu rwego rukomeye cyane ko rwose igihugu cy'u Burundi cyagiye gikunda kugaragaza kenshi cyane ko rwose kitabitayeho na gatoya. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR rigaragaza ko kuva mu ntangiriro z'Ukuboza mu mwaka wa 2025 Burundi bwakiriye impunzi z'abanyekongo zirenga 101. Izi mpunzi zahunze imirwano yabereye mu bice byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, byose bikaba birimo Ruvungi, Sange, Ruberizi, Rubarika, Kiriba ndetse n'abandi bavuye mu mijyi itandukanye harimo n'umujyi wa Uvira atabaye imirwano na mikeya, ariko kandi bose bagahunga kubera ubwoba bwari bihari bw'uko hashobora kuba imirwano karabutaka hagati ya FCM23 ndetse n'abari bashinzwe kugenzura umujyi wa Uvira barimo igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse n'ubundi n'abasirikare b'u Burundi. Leta y'u Burundi ihamya ko rwose umubare w'impunzi z'abanyekongo warenze cyane ubushobozi bw'inkambi zicumbikiwemo zo hafi y'umupaka. Kubona ibyo kuzigaburira ndetse ni ikibazo gikomeye cyane, kandi inyinshi zibasirwa n'indwara ya kolera iterwa n'umwanda ukabije, kubera ko rwose aho barara hataba hari isuku bitewe n'uko ari benshi cyane ndetse n'ubucucike bukabije, ubundi iyo ndwara yabafata igakwirakwira ku rwego rukomeye cyane. Urura FCM23 rigenzura ibice byinshi cyane byo mu kibaya cya Rusizi riherutse gutangaza ko hari impunzi z'abanyekongo zagerageje gutaha, ariko Leta y'u Burundi izima inzira zo gutaha, zimwe zirakubitwa izindi zirafungwa, ku buryo ngo hari n'izikomeje kugenda zihasiga ubuzima, nyamara kandi zarifuje gutaha ku rwego rukomeye cyane. Alliance Fleuve Congo M23 yasobanuye ko ibice igenzura bitekanye, bityo ko Leta y'u Burundi ikwiriye gufungura umupaka wa Gatumba ndetse na Vugizo kugira ngo abanyekongo basubire mu gihugu cyabo, nk'uko na bamwe mu Barundi bifuje kuva muri Kivu y'Amajyepfo bahawe inzira bagataha mu gihugu cy'u Burundi. Ni nuko kandi
kandi byitwaye rwose kuko Alliance Fleuve Congo M23 yinginze Burundi gufungura imipaka cyane cyane umupaka wa Gatumba na Vugizo uhuza ibice biri kugenzurwa na FCM 23 ndetse n'iki gihugu cy'u Burundi. Niko kandi u Burundi bwafunze imipaka bitewe n'uko rwose bwatangaje ko butizeye neza umutekano wabwo, ni mu gihe Alliance Fleuve Congo M23 iri kugenzura ibice bitandukanye rwose byenda gukora ku gihugu cy'u Burundi. Bavuga ko batizeye umutekano wabo cyane cyane ko rwose AFCM 23 ishobora kuba yazagira gutyo umunsi umwe ikaba yabarasaho ku rwego rukomeye cyane. Biragendana nuko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi ikomeje kugenda yakira 5 kuri 5 intwaro ziremereye cyane cyane rwose nk'uko Alliance Fleuve Congo M23 ikomeje kugenda ibitangaza. Yatangaje mu minsi ishize ko rwose ubwo ni umuvugizi wungirije FCM 23 yitwa Oscar Barinda, yatangaje ko mu gihe berekezaga Uvira bari kubona intwaro nyinshi cyane ziremereye zikiri nshyashya zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zoherejwe igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byari byatangajwe ko zaturutse mu gihugu cy'Ububirigi muri rusange. Bisobanuye ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ikomeje umugambi wo gukomeza kugenda ikusanya intwaro karahabutaka zo guhangana na FCM 23 ibishobora gukomeza kongera impunzi mu bice bitandukanye cyane cyane rwose muri bino bihugu byo mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ni nk'ubwo ngubwo impunzi zirenga 101 zahungiye mu gihugu cy'u Burundi, ni mu gihe n'ubundi izindi zirenga ibihumbi hafi 2 nazo zari zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ni mu ntangiriro z'ukuboza mwaka 2025 ubwo AFCM 23 yahanganaga bikomeye cyane n'igisirikare cy'u Burundi, FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR ni mu bice byo mu kibaya cya Rusizi nk'uko twari twamaze kubigarukaho haruguru. Muri rusange biratangaje cyane kuba igihugu cy'u Burundi kidafite ubushobozi bwo kwakira zino mpunzi, ariko kandi zikaba kitanashoboye no kuzireka ngo zitahe iwabo, ni cyane ko rwose aho bari bavuye bakaberekeza mu buhungiro hongeye kugaruka umutekano nyuma y'uko rwose imirwano imaze guhagarara, ariko kandi bakaba barasize ibiribwa, bagasiga amatungo, bagasiga n'amasambu menshi cyane rwose mu gihugu cyabo, ariko kandi u Burundi bukaba butari gukozwa ibyo kubarekura ngo batahe mu gihugu cyabo n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwaho, nk'uko n'ubundi AFCM 23 yatangaje inshuro nyinshi cyane ko rwose ahantu iri kugenzura hari umutuzo ndetse n'umutekano ku rwego rukomeye cyane. AFCM 23 yingingira cyane igihugu cy'u Burundi kurekura impunzi z'abanyekongo ngo zitahe, ariko kandi u Burundi ntibukozwa iby'iyo ngingo yo kubarekura kubera ko n'ubundi ngo bukomeza kugenda bwerekana impungenge z'umutekano wabwo ku mupaka uri kubuhuza na AFCM 23 cyane cyane ko rwose igisirikare cya AFCM 23 ngo gifite imbaraga zikomeye cyane. Bisobanuye ko igihe u Burundi bwaba bukomeje ubushotoranyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bashobora kuzisanga AFCM 23 yarashe mu gihugu cy'u Burundi. Nyamara kandi AFCM 23 yamaze kenshi cyane impungenge igihugu cy'u Burundi, ivuga ko ititeguye kurwana n'igihugu cy'u Burundi, ahubwo ko ibibazo iri guhangana nabyo ari ibibazo by'abanyekongo ubwabo burundu, ahubwo ko nta hantu bihuriye na gatoya rwose n'igihugu cy'u Burundi. Ibamara impungenge ko rwose bagakwiye kwizerana cyane kandi bakareka gukomeza kugaba ibitero ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakareka igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikikemurira ibibazo hatajemo ubufasha bw'amahanga, cyane cyane mu bigendanye n'imirwano ikomeye cyane ikomeza kugenda igabwa kuri AFCM 23 muri rusange. Inshuro nyinshi cyane leta y'u Burundi, ubwo ni leta ya Evariste Ndayishimiye, yagiye ikunda kumvikana kenshi cyane rwose ivuga ko yiteguye gufasha umutwe w'iterabwoba wa FDLR wagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, gukomeza kurwana n'ubwoko bw'abatutsi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo byazanaba ngombwa rwose bakazatera igihugu cy'u Rwanda ngo bagakuraho ubutegetsi bakabwigarurira ku rwego rukomeye cyane. Ibi ngibi byagiye bikunda kumvikanwa kenshi cyane rwose na leta y'u Rwanda, ivuga ko bibangamye cyane kandi ko rwose bitagendanye n'amategeko mpuzamahanga kugerageza gufasha umutwe w'iterabwoba kandi uza amahano wakoze neza cyane, kandi akaba ari n'umutwe wafatiwe ibihano n'imiryango mpuzamahanga na Loni muri rusange. Byose biragenda nuko rwose igihugu cy'u Burundi nacyo gikomeje kugenda kigaruka cyane cyane rwose ni ku mirongo y'imbere ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Ndagira ngo nizimbye mu magambo, munyemerere twongere dusubire mu kanya gatoya. Na makuru menshi cyane dukomeza kugenda tubagezaho muri uyu munsi wose, na makuru menshi cyane agaruka ku mirongo y'imbere ku rugamba muri uyu munsi. Amakuru yo ni menshi, munyemerere nsubikira hanga mitinjya kubategurira andi makuru mu kanya gatoya rwose, twongere duhure 5 kuri 5 makuru aza kuba agezweho muri rusange.